Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center. Usambut Menteri Rangba ke Sarkar Jilla Sñiawbhalang Dhar ni kesengi dawan Booh mooyurim ne bentau chna ya ke AYUSH Hospital WM Lepau Pelong nama 30-bedded integrated AYUSH Hospital hachnong Mookyndur West Giant Hill District he lang ke menteri yang ke chnat ichaj ikhi ke Dr. Sñiawbhalang Dhar u Commissioner and Secretary ke Health and Family Welfare Woman Lekam u Director ke AYUSH u Dr. Joram Beda u MLA ke Jawai Constituency u Wailan Miki Shela UMDC katanya JC Suyam, UDC wa SP ke West Giant Hill District, ki doktor ke district wa Kiwide. Ya gani ke hospital damang uchna heilut wa chipau klur kat kam wa khana Sñiawbhalang Dhar, wa yei thau de Sñiawbha da kachnong Mookyndur i wa he kam wasan akar. Ka Dr. Sñiawbhalang Dhar hawa kelam onggo, wa lengba gani ke hospital daw yo yei sumar kat kam istat AYUSH, wa ijaj sumar wa yo omdu yang AYUSH tang wa yang homeopathy kamjo. Kini ka thau uman galek ka thau yi uyo ye sumar ye ki bon jai ki kejut wa em hobru wei go yarap open jam ye kejut de wa werwer neite Sñiawbhalang Dhar hawa kalam da pen Sñiaw ye ki kam wa ka sarkar da le ga nei benta i mentoi ki paiba wei Booh mooyurim ne benta uchna ye kini ka AYUSH Hospital le ongu man go ko em kam bha kat ni kuntu haro ye ki saheb wo budin nei por che por khnang yo yi open deb he por wa biang Wei ye wanra ya kini ke hospital dauman imentoi wa kru ya ki paiba kathain ki wa emkam ye sumar lengba ipure AYUSH wa hamuyu pati doong ule wa gani ke sarkar to ko cha pen bat ban wa idau to wa kre ko ye kam uduk ye cha pen bat to dula da yo da ke sarkar ko thia sngi don hi kiwi wan wa klam wa kentup yo wailat Miki Shela wa Dr. Joram da ye ro ke ye ke sarkar de wa ong wa man ko wa chimkhia ko wa kre chitom wanra i roi ipar ha ki wa bon ki benta ha ke jela Hamni hakane ko hospital pinyo ya gata jeng suman omdang jong ka AYUSH ne pinyo ru ya jeng suman homeopathy hamni andang ru ki nurse ki doktor ki bantek ru ya ki wei jeng pang ki balada bankam na kapor sa kapor banban daw medical officer Ubadan marhab lali hajan jong kami ke hospital ban ai ya ke treatment na kabenta ki bopang ki wukchut haki the hotnet repair ka AYUSH medicine kadai kita kenat dawai ka basya kampang lilay ya kito ki wukchut kejimpang kung ka high blood pressure Kito gibo kejut ya ketimbang sini. Kito gibo kejut ya kata ketimbang sini. Jom ki sini gibo kaya hatamet ke jom pi. Kito ru ki wa em kata ketimbang cancer. Wahang ai dirawai ban penjem ni tibril hakapor kabajrong bat hakapor kabenta kabakamjan. Pini bandon kecingkimen hati bapinyo yakum kani ke hospital bata kecingkimen ka department jungi kawan bahkan play ya kani ke hospital kecing singamu ko kro lai ka sha ini kiwahe sinong wa ini members yung kadorbar yung pihay ni model is yung happy ya kata kata wa emkam bantau ya kali ke hospital kini to project ko khud ki 30-bedded integrated AYUSH Hospital kam patay banya minister wa AYUSH Hospital yimut ko jam kam tu ni kam patay
Kini AYUSH Hospital kaman kami man kita kini di Sumatera kamu hado kata-kata. Hakadim di man yang dijadu hakalim dari waktu sarkar ini mungkin pendapat hakontri orang ini dan bodoh private system lawan lo kami di Sumatera. Dan the bomb buri sini di Singapura ni nak kata banyak minister ni, okey mungkin AYUSH Hospital, kita tu semua kita ini, kamu jadi ketua ini, kamu jadi ketua semua ini, kita tuan kamu, yo kamu tadi yang hari ini mereka, orang kamu mana adalah kita, kamu mana kitiran, kititi mau mesti komen yang ini, peruan kami, hagan kecil orang district yang ini, Singapura Nirmana, the laying of foundation stone ceremony. Mookyndur yung mooyurim. Handa enabling yung mga para kamtam yung supervisions engineer. Yung flow every now and then, malaki sila kapor. Now when you project yung depth hapo yung po. I request the governor to please put at the personal level. I want this project to complete within time limits, so that we can evaluate it at the right times. Lena both say you bagi juran buang waru both mo orang suki tangkit yo dan yo bermuka. Ada yang kuat kana jiwa ka health department hak dia lang yung malam perintah tu bisa menjual man project kita ko sa atin. Ini kuat kana di kiparang susunod yung kondusi kamtam ni. Para menjaga istiqomah. Keminister ini kekaman ini. Kemarin amparin daun. Kewini keminister untuk spontan. Untuk saya hanya mengenai unsur inspeksi tahu. Untuk mengupayakan. Umpan mudah sistem mana keminister. Hari sarkar ini. Hari inisiatif kepada dari departemen. Untuk kanan ini. Kenapa kita chna Mookyndur bukan aspak so pasang tahu uang tak ini duluan. Melihat ke minister man AYUSH naya. Dalam mana orang kalau melihat pernah orang ke minister man buat AGM kami pada burung di hospital. Kami kata open power di sahaja di sahaja minister yang burung ini. Tahun ini kita semua orang intaya. Sudah simon mana? Waktu tu orang Mookyndur ni mana dia? Apa sistem dan Booh tidak mana ke distrik dan mana konstruksi keamanan kami. Dan look ke projek yang sanction for the health department. Mungkin orang hospital mana dia? Kami minister ni dan bond facility dan bond infrastruktur untuk membangun hospital mana sana. Yaitu nama artinya. Officer di mandi, officer di stoma. European system after mandatory beli. Yang wire kita, yang waktu besar. Haji kor, yang air kor, yang boleh doktor, yang semua ibu saudara. Kami dah nanti. Namun komplit dengan mana function school. Ada yang mesti komplit harus bui yang university school. Kata orang, the dreams come true. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center